morning, people. Johny here again. Nasi di mo koi riders kamu ka ride am set kilo le. Manipur Riders Club ka. Si mo koi kene ado mo koi se I cam mama ke ba Yaingangpokpi de set ka doi ne ba. Yang adu ki I cam to bani chali se medical cam ne set ka doi se. I the first time this one ga yo bu se ka. Ado I'm excited doi. Ado koi riders me ang so ya happy una ja la ke. Ado ride se am ngai do blong ne ka. The medical camp in Chatpane, purpose of Magi Matung in Chatpane. The Manipur Riders Club invite over. Thank you so much. Yeah, Yangala Kikoma. Okay, Kanga, the next cut the pull is go. Another layer. Sige. Bike multi brand bike, Jaco Luenamaka. Versus 650 as we already favorite bike there, the label from Moldova. The Chile, we ride this man. So more like it, top we ride this man. The ride this man, I'm a top of the lock over Wally, although she later to China, and okay, pick up toe for Bagato. And then, Lani has told her, I think, it's a long leg, it's Tony. Gladys, ma'am, to lucky. Stormina is quite underrated or bike in the season. All purpose, the quite no bike in the season. Toes no idea, the powers later, and the ground clearance who are a touring jet because sports tour. I'm thinking no bike in the season, ma'am. Tonga is going along there. Yeah, I'm telling you, I'm buying the price. We have the reasonable low. Iron 883 hour. The R15. The Interceptor. The Harley Davidson 750 versus 650. The Hunter 350. The Continental GT, the MT15, MT15, the SD Adventure, the SD Sportster, Java, the bike at Topusulak, the Wally. Medical camera, Yaingangpokpi da, Satkadovoko. Son of Torsi. Bikers, ma'am. Let us sim sablo, eh? Alright, let's go. Inak na ko phok nữa. Cái cô quý là ô cô line được. The main purpose thing is cái medical camp set. Medical camp set eye testing. Có. Nó chắc là gì? Ay mang thori se versus ki Kawasaki versus 650 ne ho sigi matang ne kitang review ke wo appetizer ke versus 650 se makoi middleweight category da makoi touring ki bike ta yam capable ho bike ne is pickup jo 650cc ni twin engine ne ko aduga point of the man say around horsepower around 75 labor mine to ne ma 67 then 75 but why work exact to call adu ma gi se yam capable lo ko ade built like a tank kind ne ma gi kata yam reliable lo ba engine ga se dum kata ya do ko to ka to su to ga ne
Ada mami yang cepat gaya ini 650 engine. Aduga ground clearance uang ba. Pura aku ini touring cepat dah. Loina ba kini wala dah kadira lain dan tahu ya gaya ini. Segi bike se kemarin tu gaya si ESD lagi gaya dah. Segi 650 segi versus lagi kena advance booking option mana ba ko. Ado kemarin tu gaya Shillong lagi loge tu ni Shillong number ni ba ko. Mui Meghalaya number use the loge to ba ado kamain to keda mi sina khatar torok pai tar ain lupa lising 30,000 aina advance special la book to tham bode ko ado ga aingona pesa je kitang wat ki ba ai tar ado wat pa do dai na matam kra ngai hen mane ko ngai hen besida kai tar amo kai na pesa je sur kan ai lei bala ye log lang kai to ready thana mo ko lo har kan sida aziki mi sina mo mama na mo hajar na degi machi lo hong do ni mo khai jan main tor ga dum yeitho mo tor pai tare ngon ko aduga khale ga dum poni su so bashan gi bine ba adai mai polishing ku tra da ma nge da versus dum lai ho tre aduga ai CSD adventure se ai ngon pesa lo shan gi tare na ai ngon versus ki thamo mo pesa da ESD adventure se lai thok ne ba adai na adai ESD kenon dei thok phang tre versus 650 thok phang tre ado khale ko mai amuk leige hojik te pisa leitre so monge loile na me squeeze ga nahi lagta हाँ नहीं तो दिया मो मैं लाख तो मुंगा नहीं रखा मो वो लाइक नहीं हो लोग तो यूं सावे आते हैं अगर तीन चाँग संग करे पैसा पाइबा संगल है मीटिंग तो कहीं वहाँ देने को thục rất lẽ Imphal East lắm chỉnh thì sao vậy bị sự okay Emmanuel English School si manung na to pe mal so sila ito kay Emmanuel English Academy Yaingangpokpi ko Ukhul Road Imphal East ne ko sila koy na ngasi tong deba potse special eye medical camp ko koy Manipur Riders Club na sinjabani in association with Helena Eye Care ko pung mapandagi horga nungtil pung ani paw to doi ngasi se ka sponsor se koy medicine pithokani frame ke pithokani ada lens sina koy chargeable organi ko adagi surgery ko to ge hagana koy health card to health card paiba kangugina up to 50% lagani aduga non health card paiba kangugina up to 5,000 rupees discount lagani ko aduga patient surgery vehicle je pick up and drop je free orkani aduga free accommodation jo orkani boka adu silaisas ai hana introduce horage ko ngwa ai samak Roni Aribam president of MRC ko ni ngasi siliba IKM se
in association with our foundation club ko. Foundation day hai tare. Foundation day se February Mari da taw bani every year. Ado handak se aduga loina na adum foundation day gi ni to taw rise do. Sida special eye medical camp taw rise laikai si lairiba mit yeni mi myan da rambe ai. Mit so komis myan da rambe ai dagi event haidi critical state le musi ai ko. Haidi proper kitang town dagi outskirt oramina yengam da basu ya do adum ma me am do kitang opportunity pi ba khoi club sina ado Helena IK hariba kugi not EOC de leiba eye testing center sina kana taw bani akoi da mating pangbirak kan si ape sum sang yong se kamai taw ge have do sila mo patient gi ang taw ngak tara okay mi kyang gi sur ge mi ji ko gi di 18 muk ti lai 18 mok ti le ko ape sang yong se si marung da moi kana eye testing kana tori ka mi kya su re ne oh nipan su ba ka oh mi ani sangal la thengan mane sikse Mit aber burning irritation pain to body ko ngau yaw ra pi ta body yaw ra mi sang su tu 아저씨들 그동안 호흡도 가야 되게 봐. 시야 피. 피어 봐세. 너 아니야 얘기도 시바 봐세 나 들어 봐. 나 들어 봐. 시바 봐세 거. nâng cái ngoài tầm hai lo nâng cái ngoài tầm hai số đây cái ngoài tầm nó có âm hai đó hạt cái dây tôi bật đi tôi chia tôi bật đi mít nào để bật qua mít animal làm mất la ha animal okay tôi bật đi ha lấy kuning mo ko ba yaw bro yaw ya adum la mo magtara marak yaw re ko okay ato ba kay no item le pita ba ko ba misang ko ba le bro le ya okay pita ba misang ko recharge dua ba tu na dua re bro okay mungkin siko matang round 아주 수마이는 아니지. 아주디 우드래. 하나 뭐 카레 까이 뭐 사이기다 doctor 레이보. 아마 레이바 뭐나 까이 하라게 나원다 까이 더 하라게. ano upo ka harak bro ano upo hare ado nang upro upta bro kai gino ado nei bayar ka bra nei ba ko ro la le mana khale doi nei ba ta nai bi nei ba ko ro ano upo da di hena chukan gi doi photo session naman to get already